kad smo već kod te teme, znači da odmah spomenimo ovdje, znači ovdje u hadisu došli neki detalji prilikom klanja životinje koja se kolje da bi joj meso bilo halal, a naravno nisu spomenuti šartovi se spominju u drugim šerijskim tekstovima. Bitno je da musliman zna, znači da bi neko meso bilo halal, da ono mora da ispuni 4 šarta. I to da jednom zapamti za sva vremena, da zna naprijed, ne mora on znati detalje, ne mora on znati dokaze, ali zna znači osnovu tu neku. Znači, da bi neko meso bilo halal od životinja koji inače, čije meso inače halal, znači mora ispuniti 4 šarta. Prvi je šart da osoba koja kolje mora biti musliman ili ehli kitabija. Ehli kitabija po ižmau učenjaka na osnovu kuranskog ajeta, a musliman jasno ko dan. S tim da musliman mora biti pametan, akil, razuman, znači da je pri sebi. Svejedno bilo muško ili žensko, ehli kitabija i musliman. Znači bilo muško ili žensko, iz ovog se izuzima, znači ehli kitabija, muško ili žensko, iz ovog se izuzima luda osoba, narodno otpadnik, murted otpadnik, njegovo meso nije dozvoljeno, a ehli kitabija jest dozvoljeno, vrlo bitna razlika. Znači od muslimana, otpadnika, murteda nije dozvoljeno meso, a od ehli kitabija je dozvoljeno. Iz ovog se izuzima od ovih ljudi koji kolju, znači čije meso dozvoljeno, znači tu musliman ili ehli kitabija, izuzima se znači luda osoba od njih. Luda misli se znači da nije pri sebi, da nije normalna. Izuzima se dijete, znači osoba dijete misli se ovdje da je mlađe od 6 ili 7 godina, sabi. Oko toga ima razilaženje, znači da li mora biti punoljetna ili ne mora biti punoljetna, znači ispravno da je ako dostigne temljiz. Zašto temljiz? Godine temljiza, znači kada počne dijete razlikovati, od 6. i 7. godine dijete počne da razlikuje, da zaznaje svijet oko sebe. Zato u nas djeca idu u šarijetu, davno to došlo kod islamskih pravnika, od 6. i 7. godine dijete postaje mumejiz. Ono postaje da razlikuje stvari oko sebe, znači da razumijeva stvarnost oko sebe. Može da shvati, da razumije, može donijeti nijet, može da zanijeti, zna šta radi. Znači, rekli smo, znači, luda osoba, dijete, njihovo meso nije dozvoljeno. Tu navodi također neki islamski pravnici da nije dozvoljena osoba pjana koja zakolje, da njeno meso nije dozvoljeno. I vraća tu naravno poznati onaj hadis da im se od koga je podignuto pero, od koje osoba je podignuto pero? Od one osobe koja spava sve dok se ne probudi, od djeteta dok ne postane punoljetna, ovdje smo rekli već ima razilaženje, od koje osobe? Od lude osobe dok ne postane pametna, dok ne dođe sebi. A imamo stanje tih ludi osoba koji imaju takvu vrstu poremećaja pameti, da jednom stanju za njih biti normalne, dođu u sebi, dođu pameti, a nekad dođu periodi kad nisu normalni, tako da ima znači razne vrste tih psihičkih ili duševnih bolesti. Dobro, to je prvi šart. Drugi šart za klanja, ček smo prvi šart, znači ponovi opet, znači da je osoba musliman ili ehli kitabija, sa ovim izuzecima. Drugi šart, da prilikom klanja, da ono sa čime se kolje, da bude, znači misli se na nož, kod nas uglavnom na nož se misli, da bude znači oštro, znači da bude predmet sa kojim se kolje da bude oštar, da može presjeći, ne sa tupi da se sjeće, da se otkida, da se kida, da se čekićom udara i tako dalje. Znači mora biti nešto oštro. Imamo izuzetak tome. Šta nije dozvoljeno prilikom klanja koristiti, od kojih stvari nije dozvoljeno koristiti da se pravi nož. Kako je došlo u hadisu, tekstu hadisa? Mutefekun alejh. Nije dozvoljeno da se kolje sa čime? Zubom ili noktom. Zub je kost, a nokat je nož abesinac. Kako je došlo u tekstu hadisa Mutefekun alejh, kako je došla zabrana da se sa te dvije vrste, ako bi se od njih napravili nož, nije dozvoljeno sa njima klati. A ako bi se zaklalo, da li je ispravno klanje, ima razilaženje među učenjacima. Uglavnom, znači, drugi šart je da predmet sa kojim se kolje da bude oštar i da ne bude od ove dvije vrste. Da ne bude zub ili nokat.
Zub ili nokat od ljudi ili životinja? Od životinja. Dobro. I naravno ima dokaz za to. Ovo sve što navodim ima jasne dokaze, znači da je navodim ovdje, znači poznati, pogotovo ovaj hadis u kojem došlo ma enherdem vodukire fi ismullahi fakulu, ono kažeš ono što pusti krv i pričamo je spomenuti Allahovo ime, to jete, hadis mutefekun alejh. I sad se dokazuje ovaj drugi šart. Ma enherdem, ono što pusti krv. Znači pusti krv može ono što je oštro. Ono što oštro presjeće, ono pušta krv. Dobro, treći šart da prilikom klanja da se mora presjeći jednjak i ždrijelo. Ima razine kod učenjaka za vratne žile, da li se moraju obje presjeći ili dovoljno jedna. Jedno i drugo mišljenje ima među učenjacima. Uglavnom, znači da se presjeće, znači ovdje pod grlom, pod vratom da se presjeku, znači najbolje da se presjeku, znači obe vratne žile, koji artire gdje teče krv i znači dušnik i jednjak da se presjeku, znači tamo gdje se diše i tamo gdje ulazi hrana, to dvoje kad presjeće, odnosno to troje, shodno razvidovim učenjacima, to je taj treći šart. I vraćaju na isti dokaz, uglavnom, znači osnovni dokaz je ovo ma enherdem, ono što pusti krv, tuka se zakolje, znači pusti se krv, najviše krvi izađe. Onda četiri šart da se spomine Allahovo ime. A to je došlo u kuranskim ajetima i u ovom hadisu ovdje, i pri čemu se spomine Allahovo ime. Ima različitost od toga ako osoba zaboravi, da li je halal meso ili nije, a prilikom klanja zaboravi reći, spomine Allahovo ime. Uglavnom, to su četiri šarta. Znači da osoba koja kolje mora biti musliman ili kitabija, drugo da se kolji sa oštrim predmetom, treći da se presjeće znači jednaki dušnik i jedna žila ili obje vratne žile i četvrto da se spomine Allahovo ime. Sad se postavlja pitanje kako kod nas ona komisija za halal meso ima 16 šartova. Otkud je 16 šartova? Uglavnom ovo je došlo, islamski pravnici uglavnom navode. Mi možemo sad dodati još neki šart, da bude prilikom klanja, da bude samo u ime Allaha da se kolje, da bude iskren nijet i tako dalje. Tačno i tu ulaze pod šart, ali to je u osnovi, pošto je klanje i bade, treba biti u ime Allaha dželešanu. Dobro.